Real. Oh, if Deputy Chief Minister Maduh Buram, iba Preston yang kumno, yang akloi berpinyaso, but the voice of the People Party, lada, ubah dan ulah ban pinsisha, yang katakan jingit jai benriu. Oh, Maduh imat pila kuah ban pinyaso bani, yen ong yepi, lada pi kuah ban ngaru, ngiteng ngim pedang pi, ngiteng ngim pedang, nomor ngim pe ikistat. Ngim pe yaki siap, ngim say gini tumai, yaki sama, yaki long kami yaki long pa, bangin sandor tumai, yagari badai chat mendriu, ko kipat babi, wala ada pila penpau, babi kuah ban pinyaso, but the voice of the People Party, ndai dah kaba shah ngikren, yenam la ban priang ko Maduh beram-beram, yapi saka voice of the People Party, yen pen kod, yaga sinshar ka karar. Ngim dan kam ban pinsisha yaga jingi ri jingi jai benriu kipat pa kiba mat kitep ngam jukwa ban pot ronsing yagi kam kiba bha bangale nam taga jai benriu nei kiba tep kitep yagi kam kiba bha ban kli kanut kli kispul nila thau snow thamula snow samut la bakla cingkli unang kli cingkli la kumbabu cingkli yang kena kelas A daga cingkeli yang berdaya ke kelas 10 ngimpat sinsyar te gari ngimpat dom te ke sarkar watang sisindu balai kali ni kini ke cingkeli kebal pintu mar cimut imat wat yang nong keli cingkeli atau syahok sepai ba ban keli no ba arden kat no keli ki skul la pentau kan no siru ba arden ulalong minister ndai keli kumno pi penong kam ik MLS scheme ngan yato ya ka ke badan hanga bor gaza ke ikam ke bangale at constituency ngan yato upai ba jong nong kram un yato ba shwa banong MLU barden kumno bo shipai ukang ye ga giet but ondalalong MLU barden kumno bala pri ta ga giet kipon ngandon por ba yato ikam ke bangale nang ta ga constituency oke pai babi cipun kijing kento kini noi tanggawai syariah hangi kinong alam jangka voice of the People Party hadir minta nampak syukur oh dan gibang uswang hot ha hana wong dan kamban pamak nublai iswa banganiap ngaklamang bangam dan kamban pamak yagi jingduna hendeng ong ngati kena bangam dan kamban pamak nublai iswa banganiap bangadet thok ega jai mendriu naman ngapaji thok te watang sisenu kebalai ngan pamak nublai iswa banganiap bangla thok ega jai ngong ega ta ki persyaman pen kumar ngai upat ba hagani ga juk kumamta umdei su utuk pat ba ubam tedi ulatit khambha wat baningiru namarta ko ki pai babi yang ini ya rengkat pada voice of the people tong ini don benta kata katma persya ega bamsap hagatma persya ega jingdu hagatma persya yaga jingne silang khamar degane ga por kumamta haswa bangin penwa yaga ga jingalang yaga ga tma persya ega jingdu yaga ga tma persya ega jingne silang khamar let pai selagi jonggi ingisem kemawem yang haga jingduai ki jongpi kemawem ngilang baro haga jingduai ki jongpi ngiru ngin duai namta jongpi kenang bangin yeng kachat mendeu ka baklan bangin let naga ka perthei ka suk mesti mat ibigi kon ki ti kin simti pateng ya ka ri ka ruspa ka ri ka basnan bakin dan hapreng ka jingetli bakal jingklan ko ki pat babi jangan ni ka por ka mamta kita ki beres te ki warna khamsni kawan ki tibe nanti ini pertano pada bengi pertah ni ka por ngin pertana do kamen sim ngin ra iki kiti jingi ban peni bamdai bengi syukurta arsap em ngin penpau ngin ting ngi lapit menta bengi long kemra ngin long kisakri ki de ban ting buram ni kisakri ki de ban soto ban le hak ya ga kam ka ba ki de ban le nado menta ngin long no ki pat ba ki basta nado menta ngin soto ela ka jong por rengkat bengi ki nalam jong voice of the People Party ko ki pat ba bi jinga hagri ka por tong ini pertalang bagi ki nalam jong party ngin da jam bat kenal kemenglong lecture lagi yang kesem bu jingkoi ini bu prem ai ke mek pat mau kau ke kia prem down teringi lagi jima ke jim sa lagi jim start ke jing champang on plinti bangila balang ke jing perku ya gini ki kon ki ti bagela chat mede ka pateng ka paket ka bon ini portalang hagani ka por bagi ki nangalam jaga voice of the People Party hey pro sa shi sen tham jam to hey pro
kublai shibon ublai un kurkuya pi iway paiway kublai shibon.